Baramutse neza mwese abakurikira Uruvu TV, iyi ni inkuru ibabaje iteye agahinda y'umunyamakuru mwese mwakunze musanzwe mukurikira, yajyaga akora ibiganiro byinshi bitandukanye kuri televiziyo ya TV10, cyane cyane yibandaga ku biganiro bya politike ndetse no gusesengura amakuru yo hirya no hino. Uyu munyamakuru ababaje abantu benshi kuko yitabye Imana ubwo yiteguraga ubukwe. Umuntu wese wumvise iyi nkuru iramubabaza cyangwa yamubabaje, ni ukwihangana, umubiri niko umera, nta muntu uzi ko azabaho igihe iki n'iki, ujya kubona umuntu aragiye, ariko birababaje. Umunyamakuru azwi ku izina rya Pascal Habababyeyi. Pascal Habababyeyi ndumva abantu benshi baramuzi, bari bamuzi atari yava muri uyu mubiri. Yajyaga akorana ikiganiro n'umunyamakuru mugenzi we, murabibuka ko uyu munyamakuru we yigeze yakira na Perezida wa Repubulika Oswald Mutuyeyezu. Oswald Mutuyeyezu niwe wakoranaga cyane cyane, bakundaga gukorana ikiganiro n'uyu nyakwigendera Pascal Habababyeyi, ariko gusoza umwaka yitabye Imana ni inkuru y'agahinda kandi ibabaje. Uyu munyamakuru iby'ingenzi, ndaza gukora ikindi kiganiro kigaragaza ibigwi bye cyangwa ibintu byinshi yakoze twajya tumwibukiraho, ariko cyane cyane ikintu kibabaje abantu ni umugeni asize. Umugeni asize yari afite ubukwe ku itariki 26 z'ukwa 12 2024. Uyu munyamakuru Habababyeyi Pascal yari afite ubukwe kuri 26 z'ukwa 12 2024. Abantu benshi bamuzi akorana na Oswald Mutuyeyezu, ariko bibaye ngombwa ko ava muri uyu mubiri. Yamenyekanye mu gusesengura amakuru ya politike atandukanye, yari amaze imyaka mu itangazamakuru isaga 10, ariko bibaye ngombwa ko asoza uyu mwaka atari muri uyu mubiri. Hari byinshi rero twamumenyaho. Yari amaze kubona akazi keza gakomeye mu bitaro bikomeye by'iki gihugu, ariko abantu benshi baravugaho amagambo menshi, nubwo bavuga ko wenda ashobora kuba yarozwe yagize ate, ariko abaganga bo bemeza ko yafashwe n'uburwayi butunguranye, akajyanwa kwa muganga ari muri koma, bikarangira ahise apfa. Hariho abantu bashingira bavuga ko ashobora kuba ari uburozi. Ntawe ufite amakuru nyine yemejwe azi neza, ariko abantu benshi byababaje. Niyo yari akibona akazi keza gakomeye, ariko yitabye Imana. Nkeka n'ako kazi nta mezi angahe gakoze, hariho abantu bahera bavuga ko ashobora kuba yariye nk'ibiryo bihumanyije, ariko abaganga bo ntibabyemeza, baravuga ko nyine yafashwe n'indwara itunguranye, bikarangira agiye kwa muganga ari muri koma, ahita yitaba Imana. Reka twifurize umunyamakuru kugira iruhuko ridashira, twihanganisha umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ndetse na televiziyo yakoragamo ya TV10, no kwihangana. Ndabashyiraho ikindi kiganiro kigaragaza ibigwi bye, amashuri yize ndetse n'ubuzima yagiye anyuramo.
ntimurenge kuri iyi channel mutadukandiye subscribe kuko bizajya bituma mubona inkuru zose dusohoye buri munsi. Mugire icyumweru cyiza.